Baldo lakay. Apay no itidtan ti tawid dagiti anak ta. Tapno adamot pagbiyagan da. Masyanak ngamin kadakwada. Tamanipod nagpamilyada ke marigrigatan damutin ngag sa politika nanda. Ket basol da. Apay ngamin akong di pamilyada. Ket awan mo't gayam namnamaan da pangalaan da itilamutan da. Kadi mo ngamin kaya tatrabahon dati daduma adaga tayo. Bukbuko da ngamin na trabahon. Kabawilak at trabahuan. Nga urawan kadwa. Ti kayat ko asawan. Pagtitinulungan tayo kadagiti anak taaso kayon. Tapagbibingayan tayo mo't ti maapit. Ay, saan? Agsapul na iti sa bala pagtrabahuan da. Saan da amang namnama iti daga tayo? Tanay, si bibiyag tapay lang. Datati rumbeng amang sukay ka lagi jay. No saan da kumanakas asawa, di ka duwata kumapay la ida dito'y balay. Ay, hanyan, tikas ta nga ugalim. Managing bubukod ka nga ama. Kaslasaan mo nga anak dagiti anak tay tikas ta pa nagsasaumay. Naging gayta, saan nakasigurado? No putot ko dagi jay no saan? Naa, aday ta ka manan. Kasta manan ti bagamaon. Manipod babasit dagiti anak ta kasta ka na yung ti bagbagam. Pagatapan nak nga dalalakik iday kawamat. Anyat amok ngay. Karuprupam to pa dagiti duwang anak ta. Ngam kasta pay lang ti bagamat. Nagala sa panagpampanunot. Narigat tagtaltalek susi. Basta dakkel ti pamatik. Anasalisyanak iday. Ije na tayon akong pare. Ayagtal na ka. Ti lalaw-lawatem. Manon adika dati napalabas. Ngam di mo pay lamapuna si ti panunot mo day ta nga atap mo. Agat atap kalat ta iti angin nga uray laklakayang kan. Ne, apay kasta tila ngayon nga imay dito'y balay nanang. Kasla nagdagsan ti problema yun. Nabadtri pa kay balay. Apay, nagapa kayo manan kinitatang aya. Ay, makapasuron dya amayaw. Tila'y pagpabasol na kanya kajakmat aramid. Addan sa bagbag kina. Sa bala talaga ti ugali na. Apay manan aya. Kasano? Kanayon na nga isider ti kadat lalakit ka no di ka bubingan mi pailaan. Di na paila mapuna si ti panunot na ti atap na. Nga mangan ka no saan na kayo aputot nga agkabsat. Anya? Una yan ni tatang. Lakay, kan bakit kayon? Yung day tapay lang ang tibagbaga na kada kayo. Huwag nga roda. Iso masursurunak. Nga mawan kinapudno day dyan nga ipagpabasol na kanya kanak ko. Wen, nanang. Di kay madanagan. Tanairwam kamin kinitatang. Manipod ubing kami, kastan timang mangagmi kini Jimmy akabsat ko, ngay bagbaga na kada kayo. Tunggal aga pa kayo. Iso anarwam kami, nanang. Ay, nagagat no nagagat, di amayaw. Ngam no sumro ay natilay pagpabasol na kanyak. Iso ang masurunak. Ala, paspasensyaan nyo lat na, nanang. Panunutin nyo latan, apaset ti panaglakay na ti kastingar aramidan na. Isubli kong te binulod ko ida bagasyaw manang Risa. Apay, addan bagasyo, Jimmy. Addan manang. Ingatang ko tayo naglakwak iti mais amulam eh. Ala nga rod, apag iso. Maibibos magtantay bagas mi ading ko. Hay, nagriga lakit ti kastya biyag tayo manang. Awan mo ngayon pagmulaan iti natangkin prutas. Tapno adda kumamot mailakaw. Nagbasay ti mulmulaan mi alo ti da katuganga. Uray da kami nga rod. Agsapsapol nga rod nila kay ko iti abangan mi adaga. Tamulaan mi kuma. Ngum awan mo't mayat nga agpaabang iti daga na diti lugar tayo. Awan kanot sukayendan no ipaabang da. Hay, nalawa di dagatatatang. Hindi na mo't keta makimula tayo dyan. Ay na, amumot ng tugali di amata, Jimmy. Kaya't naabukudan tikita di daga. Baybayan talagdan. Narigat akong kontraan ni tatang. Apay nga taakas di ta amata manang. Kaslawan pakibiyangan na kadatang anak na. Yala bagbagi na ti pampanunutan na. Panunutan talatan, apasat ti panaglakay na ti kasdi nga ugali na, ading ko. Di mo gurguraan ni tatang tamadi. Ay,
Makabanlog mo ti agarado. Kahit kabalampay. Ibagam no di mon kabalan, tagpatulong kan kada Jimmy nga anak ta ken di asawa ni Manang na. Ay saan? Aginggat si bibiyagak. Siyak lang, timang sukay iti dagata. Urayin da matayak, sada masublak jay suksukayak. Naglalay nga tanangay, agsalukag damot tapno madanda iti sanikwa. Baldaw. Gapo iti kinagagat ko, isaw anagatang ko nagidalaga. Saan ko at tinawid nagijay ka nagiti nadakil ko? Gapo iti panaggagat ko. Panaggagat ta ko na mat Tatinultulungan kamot idi nagtrab-trabaho. Anya mo latin ay tultulong mo ngay, susi. Ado nga amang tirigat ko. Iso anadantay di kasi kalawa tinaga. Bunga amin tilingit ko dagijay. Sa ita, laklakan dalaan nga alaan titawid da dagitang anak mo. Uray ko ma, no sigurado aputot ko ita. Kahit aking putot ko makadakwada no sana si ka. Mangrugi ka man ako nakaon. Kadyay na tayo na kumparik Kanayon nga umay dito'y balay na di paripitong. At daawit na nga arak. Kanayon nakabartikan. Tagayam at sa balya plano na. Plano yu adwa. Tano na bartik akon. Gundawayan yu matan tagaramid iti saan amay parbang. Nagrugit at talaga ti panunot mo alaklakayan. Aminam nga minan susi. Agin didi ka pa ilang. Mapakawan kamot kat no aklo ng tagpaisaw. Ayawan taklunag, tawam mo't kinapudno dagitang ipababasol mo kanya. Adda, mabaing kala siguro ang mga klon iti amin. Iso adyak ammo no ikak iti tawid dagi nga anak mo no saan. Tasan mo asigurado no putot ko idawan no saan. Pagduadwa ampay laputot mo idakat imala dalawunay kang ka. Inalada tinalawa mo ging mau. Tidak kalamatam. Kanti lugpap nga gung mau. Ni, uyawan naksamat susi. Saan kang uyuyawan? Ibagbagak lang tagpaisaw. Karuprobam lang ardag dyan naktan kastapay latisawam. Di nakman pagbalin na nalalaki raw. Tauray no kasta tarupam. Ganday taugalem, inananusan ka. Nagbali na ka na punong asawa kang kabal daw. Aho! Kita man nagdyan lapayag da. Nagdadakal. Nagdakal tilapayag da hindi kumpare. Iso timalaandasan na siya. Diyan ka mukhang ka. Di ta ka manlangan. Jimmy, lakay. Ninanang matyaglutlutoy di kusina. Uy, tapi manaw manan ija balay. Apay, nagapadamanan ka ni tatang. Suman na o kanumanan ni tatang, iso pinanawan na. Apay mga minakas di ni tatang mo. Tilay sidsidir na kaninanang. Kanasing pa mo ni nanang. Jakpat siya na maaramid na timang lipot ka ni tatang. Noon nga ron Sa bali nga na talaga ti ugali ti amami. Manipod ubing kami. Kasjayan ti style na. Pudno nagagayt. Kanun saan anabisyo. Di na pa'y kabilan ti nami. Ngamdyang iwat na tayo ti problema. Narasaw ti pa nagsasauna. Kan managatap. Ay, kaasi mga ron ni nanang Imbakbakit na ti panagkunkonsumisyon na iti sidong ti amayong. Un nga ron Iso nga adayo tirik namin kinitata. Naunga ti ubing kami. Kanayon na kami abugkawan. Basit lang kang malimigin ni manang ko. Bugkawan na kami. Di minarik na. Ti panangipatag ti maysa nga ama. Bakit? Talagakit di nga agom dayjay nga asawam ama ng susi. Naagom iti daga, pati anak na, imutan na, gapo iti kinakamrod na. Ay, jak amoy ti dayja abayaw mo, Elsa. Madlaw adinan kabailan asukayan ti dagayaw. Ngam ikarkarigatan na pailaeng. No idi ka pigpigsaan na, wen mabalin. Ngam no itatalakayan, ay sos marigatan nun. Kimutong pa'y nga rudan. Kunak nga ron nga itadnan ti tawid dagiti anak may. Tadamal at tamabati para kada kami ngam di na kayat. Wen nga rod manang, kaasi mo dagiti anak yo. Marigrigatan da. Takasano, awan mo't daga asukayan da. Tadimot ibingayan ti amada. Ay, jak ka mo nga ron no kasano ti pamay ka mang kumbinser iti asawa ka ding ko.
Rayan niya ti bagbagak, di nakmat ipangag. Ibagam, adi na maitugot ti sanikwana numatay. Ay na, imbaga kamin dagitan. Nga mawan latta. Natangkan latta ti pangedeng nakabagays. Jimmy, ading ko, amang ano kayat mo ti agabroad? Sumurot ka kinibayaw mo amapan agaplay. Ha? Una. Kahit kula unay ama na. Ng kwarta ti problema. Awan aramatag. Agsapsapol da pa'y iti kadwa nila kay ko nga agaplay. Di kasinsin nila kay ko ti agsapsapol iti aplikante. Nangato nga minti saad na iti pagtrab-trabakwan na ijay abroad. Kastaya. Alaman nga ron mana. Kahit ko kitno arapahap ko ti maka-abroad. Kwarta lang amin ti problema. Tawan mo pangalaak manang. Isuda ka no ti makaam mo iti amin. Bayam tay bagaktokin nila kay ko. Taagkuyog kay itong agaplay. Dede. Ay sos, lumamwag magaya man. Ay, nagsapa ka na bimangon lakay. Ay niya nasapa, naladaw pa higit din Di nakmairining, kung nakariingin na ka masapa. Nasipngot pa'y laang. Masapo lang marugya akong tagmula. Tapno malpas ko dyan mulmula. Kamangang kapay Inton aldaw ton. Sayang ti oras. Sige, baba na kon. Nasakit man ang tiyan ko Apay mo na ito'y atyan mo. Agkarasakit. Kasano adag sakit, kataglablabas ka matitibisin. Di ka pa'y mangmanganan no daduma. Ay, manaktak mo namin dahi tapan na nga niti trabaho. Imbis nga do timalpas ko. Barang makatsambata iti nangina presyo tinatang. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, lakay. Kita man tayo suram na'y, nagkutong kan. Apay numanangdan kalaangan iti kadwam agtrabaho di talon. Saan? Sayang ti itangdan. Idulin talangan Manangdan ka itag trabaho. Kalpasan na. Sinsinanto mo ila ti trabaho da. Lugi, tigas na. Di ka mangarod matulungan, tanay nakapsutak mo ito ngagtrabaho. Nalakaak mo ito na mabanog. Kabailak mo kindi. Nga oray siya ngagtrabaho. Nalakalang da ita. Hello Jimmy, kumusta ka dito abroad? Masaya atlat ta bakit? Naging Christmas ng disuldomi kin ni Bayaw. Ay kastaya! Wow! Kanasayat nga ron, ano kasta? Agpawitak man ng bigat bakit? Inkanto gumatang iti materialis. Agipatakdertan iti balay tayo. Ay na, nagsaya atin lakay. Kamaudyanan na. Makabalay tayo matlangan. Saan ta na makipagnanaad ka nagiti dadakkel ko, Jimmy? Kung bakit? Ikararag taan na salon at pakanayon. Tapno napigsatan at nagtrabaho. Nang runa kanya. Wan lakay. Kasta ka na yun ti karkararag ko. Napintasan ti balay yung arisa, anak kaw. Kanadapay lugan yun. Wen nga rod nanang, uray da Jimmy. Gimatang dan itilugan da, idinalpas di balay da. Ay na, maragsakan akunay para kada kayo anak ko. Ti amok nga rod kat agnanayon ti kinamaragrigat mi nanang. Ngam kala at matan ti iduduras ti biag mi. Nasungbatan ti kanayon nga ikarkararag mi kinilakay ko nanang. Wen ay na, sapay ko matagtultuloy ti kasta pa nagbiagyaw. Kat uray no pimbintasan ti biagyaw. Agtalinaad ko malatta ti kinapakumbabayo anak ko Di ka ito ko magbalbalew. Saan to ama pasamak dayta, nanang? Rombeng lang agyaman da kanya. Nagijay nga anak mo susay. Tapay manan. Andaya in tulong mo kadakwada. Iso adim mo ras ti panagbiagda. No saan aga po kanya? Saan da ngagpursiging ngagtrabaho? Imbag tadyak imbingayan ida iti sukayan da adaga. Naka-abroad da nga ta. No addadalaang dito nga gamgamulo iti daga. Ha? Iso adakkel ti utang da na imbag anakam kanya. Siyak tinang pwersa kadakwada. Tapno agpursigi da ngagpabaknang. Kahit anyat planom iti sanikwata ngay.
Kaano nga itad mo ti pan nakabagi dagiti anak ta adaga? Lakay kan, di mon kabala na trabahuan dagijay. Wen, alain dan titawid da. Ngem, bayadan da. Na, apay nga ipabayad mo katawid da nga road. Ba, nang damutan. Kabailan da na bayadan da ita. Uray ilaklakata ti presyo na. Tawan mo't sabsabali. Anyaman day ta pampanunuta mon baldaw. Kunak man no nagbalbaliw kan, nga may sumulat ta ti ugalan. Agturay mo lat ta ti kinaagom mo. Apay ayakas ta ka. Ketbak nang dangaroden. Tulong damutan akadataan na gandak da. Iso abayadan da, titawidin da aldaga kadata. Lalakalang, ti panangilakaw ititawid yo anak ko. Uray, i-half the price kon, tawam mo't sabsabali. Pasensya kayo na, no pabayadak titawidin nyo. Sana bali, tanapintasin ti biyagyaw ngagkabsat. Dadakkelan, jay balayaw. Kinadapay lugan nyo. Adrapay ka no, nagatang yun adagayo. Pudno aya. Wen tatang, adain lako da kada kami adaga ijay abagatan. Oray sak tatang. At damot nagatang ko adaga. Ngam unay analawa. Imbes asabali ti paggatangan nyo. Da kami laen tatulong yung mutanggara kami. Tapno may patarimaan mi mamut ti balay me. Tanay, di pa'y maripiran. Sige tatang. Agpagatang tayon to iti materyales. Tay patarimaan yun ton ti balayaw. Sige, tapag tinulungan mi kini Jimmy ti magastos para iti dayta, tatang. Ay na, alaman nga rod anak ko. Ay na, kabawdyanan na. Pumintas mo't lagan ti balay me. Agure kayo. Anya dayta? Isaon, ti bayad ti tawid niyaw. Wanaw, sa bali pa iti itadyo abayad ti daga nga ipatawid ko kada kayo. Kat uray sa bali pa'y dayta, tatang. Nasayaat nga rod, no kasta. Kahit itid mo nga rodan at idagatawid da, tabinayadan dan samot tanday jay. Diyak amo ano bayad da dayjay, wano intad dalaan. Tanya kumangay, siningir mo nga rod ida, di bayad da day jayan. Di da mo lamasang agamulun jay daga. Iso ahabang si Bibiyaga. Siyak pala ti manggamulo kadagi jay. Anya, kunak man no itid maun, isa pinabayada maun. Saan da nga rod amasango? Sayang no mabakante. Mula akpay Isupay ti mapaglakwan tayo ti maimulay jay. Baknang da mo ilangan. Sandan ang pakan tagtrabaho iti daga. Tsaka mukhang ka. Nagrigat ka kasarsarita. Di maamo ti mabagbagaan. Padalusak tintero adaga tatamulak itinateng. Anya, mula amamen. Naglawa. Kabailam nga raw. Wen, manang danak iti uray may sa wano doa katulunga. O sarag, ti kwarta nga intag dagiti anak ta nga imbayad da iti tawid da. Kit nagkurang da jay, umuta nga. Di ka lamabutang agutang-utang. Sana bali ata mabayadan mo. Kadwag tagmula, tapno adunto ti maapit ko. Naglawa mo tan Jimmy nulaan ni tatang, nanang. Ay, wang nga roda. Nagdakkel ti puunan na iti dayjay. Gasot-gasot aribaw. Imutang pa'y kiidia. Nagdakkel ti utang na. Anya, apay asaan anang ibaga kada kami. Apay nga imutang pa'y laang iti sa bali. Ay na, kundi pride mo ta jamayaw. Kabalan na kanutag diskitar iti kwarta nga oray sanyo nga ikan. Ay, anyan ni tatang. Nagalas ti pa nagpampanunot na. Laklakaya na diagbalbalew. Ay na, nagpinsama itong titudo bakit? Kasano na ito yan nga Anya nga ron nga kada bagyo na. Ay na, awanin dagiti mulak. Nadadahil dami na Kasano nga jay puuna. Sapay dakil ti utang ko. Makamo ka? Tulungan nakbat agag panunot iti solusyon susi. Anya taramidin ta. Ingkatungkalan, nagijay mulam. At lusan na madadahal. Sagay sa matungkalan. Nagkunang amin kang agmula kay tikas jay kadaw. Problemam daytan.
Kasano nga ay paribal daw. Agbayad kan atanay. Kasapulak mo't anti kwarta. Awan pa'y nga road. Nabangkrap mo't jamulak. Ta dinadaal ti bagyo. Awan bibiyang kau no nadadaal wano anya. Basta no anya titulagan ta. Iso titong palanta. Inikan kan iti pawayway. Ngam awan matlat ta. No di ka pa'y makabayad. Nasaysaya at lang nga idarum kan. Ay, kwa. Sana kababay ti may darom-darom. Agbayad kang arudan Awan ba nga ron pagbayad, kumare? O di na dumaadagam ti pagbayad maun. Ay talaang ti amok a solusyon dayta, paray. Yeah. Awan na ramidak no di tinagtungpal iti kayat tinakautanga. Mabainak met ngaminan nga umasidag kadagiti anak ko. Gapoy iti nararamid ko iti kalabas. Awan met la tinagmamaayan ti inagumak adaga. Tayin inot met la na ilaklako. Ta pinagpapaagas ko tanakaptanak itagduduma a sakit. Kat ado aleksyon tinaadal ko iti daytoy a kapadasak. Kat aging gangarudan titoy, to'y gayam mo, baldo. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, para iti script ko niti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaimot lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless iti tunggal maysa. Hello manan, kada kayo amin, manipod kani Kabsat Paula, sana po na nagantintay idrama ita. Ngamsak ba na, welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ken makablaawan matan, Da Rodrigo Garcia, Daisy Garcia from Samantha Faith Garcia. From Muñoz West, Rojas Isabela. Ni Glide de la Cruz, kani Edwin Calago. Kasimanti ko na ni Kabsat Paula. Dear Manang Biyanang, ada kakaiso ng anak ko kat ada natalged at trabaho na. Tunggalag sweldo siyak ti pangtadan na iti sweldo na tawan pa'y mat ngamin asawa na. Nairwa makitikas tang estilo ti panagbiag mi iti anak ko. Iso na ikawaak iti imbaga na nga dan nobya na kat kayat nan ti mga asawa. Numabalin jak kayat takasanon ti sweldo na no adanton asawa na. Ta sigurado asanton na siyak ti pangtadan na. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Talaga ka di adikan malapdan danay. Mga sawa ka na talaga. Ubing ka pa'y mat ititawon mo at 30. Ngam apay ay ang agganat ka amang asawa anak ko. Lumakaya ko ni tikas tatawin ko nanang. Kahit kumutin ti madan iti bukod ko a pamilya. Nay, di kagsangit ang nanang. Mabalin mo pa'y nga ibabawi tinatulag na kasaryukin ni Emma. Agbabawi ka nanak ko. Apay adiyo kaya't ang mga sawak nanang. Apay, diyo kaya timadanda po ko. Kayat ko ngam saan pa'y ko mga ita. Sa anak pa'y anak kasagana anak ko. Di kay madanagan. Tanasimpet, di agbalin ang manugang yo. Oho, nga ta. Ang mga no agin sisingput lang. Kan may sa istambay mag. Awan trabaho na. Jay ko mga minpadam a professional at inaramaw. Anyamot day jay ngay. Online selling, ti trabaho na nanang. Awan latamok dita. Kampay idilaang mata. Tapno mako na nga dapagsapulan na. Ngam kinapudno nagayam. Kat nagbasit ti maganganan siya na ijay. Nanang, Ay, uray di ka kumamangas asawa anak ko. Awan ka dwa kun ano mga asawa kan. di kay ka di madanagan. Tasanda kayo apanawan dito'y balay. Promise anak ko. Dito'y kayo nga agnaed iti agbalin nga asawa. Uy, nana. Promise. No kasta, ijayan balay ti pagyananta, dane?
Apay, di mo kaya dito balay? Di ta kumapay panawan ni nanang, takasimot Emma. Nagpakpakaasi ngamin, adita panawan. Iso nga ijay pa'y balay ti pagnaudan ta. Wen ano iso? Si kati matungpal ta si kamat ti lalaki. No siya kakepas pasurtak langgang ka. Agyaman ak Emma, saan ka narigat akasarsarita? Windanay, talaga akas ta tagasawa. Masapol nga agkasundo ta, tapno maiwasan ta taga pa. Wan Emma, katagyaman ak, taman nakaawat ka nga asawa. Nay, agluluto kay magaya man nanang. Wan, tanagladaw kagayam nga gririing. Imbes nga ilutwam iti kanon na di anak ko. Saan mo? Ay, sorry nanang. Ngam, nasapa pa'y magkidi ah. Anya anasapa, lumawagan ni. Mabiit ti oras itan. Mala, aglisi ka dito. Tay dadangak iti pagdigos di anak ko. Tapno saan amala daw ngagtrabaho. Ay, siya ko nanang. Ay saanen? Siya ko, tamangan no isuntukit dit isidsidir mo no kwa. Mala, ingka ituloy ti maturong. Tay siya, ti mga sikaso iti anak ko, Emma. Saan ako na makaturong nanang? Aglabak lang arudan, ah? Jay kawas mo lang tilabaam. Talabaak to jay kawas ming agina. Agwalisak pa nga na nanang. Ay saanen? Siyakton ti agwalis no madamdama. Ingka kidi agtugaw ijay salas. Agbuya ka iti TV. Agsikawil ka. Amangan no kayat mo pa nga itimplaan ka iti gatas. Wano ka pen. Tapno ma-enjoy mo ti agbuya iti TV. Kayat mo, ah? Ha? Ay, ni? Saan mo to na nanang? Ato yan ti kape manak ko. Intimplaan kan. Kan inggawan kan iti kanum. Wan? Ay na, baybayaan nyon ani Emma ti mga ramid kadagita nanang. Agina na kayo kitde. Baybay anak ka dila ang anak ko. Pagrebengag, kan pakaragsakak ti mang serbikan kang anak ko. Bayam ajay asawam ti aginana. Tamadlaw mo't asaan ang nairuwam iti trabaho. Nairuwam ni Emma iti trabaho. Nagagut day jay nanang. Basta di naklapdan ang mga sikasukan ka anak ko, wan? Pakaragsakak day to, ingar aramida. Nay, an-anwam day talupot, Emma. Punasa man nagayaytawa nanang. Tanay nakataptapok mo time. Ay saan? Di mo pa kibiyangan dagijay. Sakton timang punas ka dagijay. Anyalangan nga tiramidang ti balay nanang. Paritan dak mga gumura dito eh. Kasano nga matulungan kayaw? Ultimo agwalis, di yung makaya ngagwalisak. Kanuragin naw, di da mapaginawan. Ingka ki di maturog. No di ka makaturog. Ingka agsik kawil ngagbuya iti TV. Bayam asyak ti mga sikaso ijay anak ko. Na nakairuamak ti kasta. Ay uwang nga roda, makamu kayo nanang. Uray kasano tayat kong agtrabaho, di da mapagtrabahuan. Agungat kayo mag. Ay talagang agungutak no agpilit kang agtrabaho, Emma. Basta agtugaw ka laang. Alaam di dakkel apayabyab, taag payabyab kang agtugaw. Ag senyorita ka laang dito'y balay, Emma. Nay, apayasan mo akadwa di asawam. Nagawid dito'y balay ngay anak ko. Wala ta, da trabaho na. Awang marami di jay balay. Makaburing mo tagsiksik kawil lang ija. Makabanog mo tagsik kawil lukwa. Anya, apay, magsiksik kawin lang, tararamida mi dyan balay na katungangam. Di ka tumulong iti trabaho ijay. Kat, saan mo ta kayat siya balayan yung agtrabaho ak tatang? Ultima ginaw, di na ipatrabaho kanyak. Kunana mga agsikawilak kano lang iji salas nga agbuya iti TV. Wano agsilpon kas jay. Anya, oh, imposible mo day na. Ay, naposible, tatang. Kaya na siguro dya balayan nyo, ah. Iso di nakpagtrabahuan. Naimposwan mo lang at atikas tiyang aramidin na. Amangan mo no, tis-tistingan na ka lang. Ape kumatistingan na, pailang kasawa na kung dyan na. Amom lang nga, ay naima.
Uri kas jay ti bagbagan ni abalayan kin ka. Agdisnudo ka latang agtrabaho. Tumulong kay ti trabaho ijay. Takababay, nagtugtugaw ka lang ijay. Di nangarog kaya ngagtrabaho, akmat. Iliblibas kundo, petagwalis no na duma. Kaya nang ngamin di abalayan nyo, tatang. Man tikas di katugangan. Lab na ti manugang na tapagsiksik kawilan na lang. Nay, Mari Paula. Si kamang magtagwalwalis dito'y parangan yan. Kalkalpas mon sala naglabay tay. Day, si kamot gayam Marigarda. Ay, wun man, tani. Awan mo't katulungak ang mga ramid kadagita. Anya, apay di manugang mo ngay, di nakatulungan. Awan am muna day di trabaho. Agbuya iti TV kan ag cellphone laeng ti trabaho na ditoy. Na, apay ngay. Sadot ay di manugang mo kumaray. Ay, perme. Super sadot. Iso siguron ti kasadutan kadagiti amin asadot. Ay, na yan. Kasi mangarod ni Dani nga anak mo no nakatumpong iti sadot nga asawa. Wan nga rod mare. Iso asya kun ti mga aramid iti responsibilidad ko mati asawa na kunkwana. Kat no trabaho kamin mare. Agluto, aginaw, agdalos kan aglaba. Ay, madi ati kasta. Bagam aji manugang mo. Ay na, no adda panunot na. Uray saan abagaan. Agdisnudo at umulong. Ngam saan mat, boy-boyaan naklaang agtrab-trabaho. Anya? Kas ita, aday jay salas ngagboy-boy iti TV. Uray in kasiripon mare. Nakasikawil ijay. Nakarelax. Senyorita dito'y balay daya babae sika. Ay, no siyak takin manugang kunkwana saan ngagbalin ti kasta. Baybay aklatan. Nasing petak ngamin akatugangan. Iso ajak apapaan di manugang ko. Nga uray nakasadsadot. Ipagpagapok ijay anak ko, kumare. Dani anak ko, umay kamanganan. Ayan ti masidananan. Ay na nagpaksiwak iti karpa ken bunog. Insursurda nga inlako itay dagita. Apaw, nag-imasay. Kahit ayan nga ija manugang nyo. Umay tulatan numabisin. Nabsog pa'y siguro dayjay. Tanagado ti kinan na itay amais ken suman. Nagluto ak ngamin iti suman itay. Kat ado ti kinan na. Kastaya, aywan na. Apay nga adiyo pagtrabahon ni Emma dito'y balay. Baybayaan nyo nga agtrabaho. Tapno aw matulungan na kayo. Ay na, jak kayat ti agsao, Dani. Taamangan numasair ti rignam. Ngam nadlaw ko ngamin, asaan an nairwam iti trabaho di asawam. Kaslasinsinan amin at trabaho na. Iso asyaklatan ti mga ramid kadagita. Ken nadlaw ko, talaga nga dasad-sadot na anak ko. Ha? Mangan takit din. Mangan tulatan di asawam numabisin. Nagswildo kan danay. Naibusan ti karga ti Ref. Un bakit? Mabit lang. Mabit lang, Dani. Siyak ti pang tidam iti sweldo manak ko. Ha? Yag mo dayta. Amo, mema. Siyak ti mga arame di ti pagrebengam kas asawa. Siyak ti mga asikaso kini Dani. Siyak amin. Ultimo brief na. Siyak ti mang lablaba. Iso asyak nga ro ti adaan karbengan amang igem. Wano pang tadan na iti sweldo na. Nanang, agudwa kayo lang kini Emma iti suldok. Ay saan? Siyak laang ti pangirimitam iti sweldom, Dani. No asino tagrigrigat ang mga asikaso kan ka, iso ti pangtadam iti sweldom. Ha? Siyak ton, tagpalingke, taamok dagitigat-gata nga kanak ko. Tano ni Emma, ang mga nudi na maibudget ang naimbag ti kwarta. Madlaw ngamin, agastadura. Ha? Kentap no ibagakan ka, anya, Emma. Idi baro pa ito'y anak ko. Talaga asyak ti para igam iti sweldo na. Iso apang nga asim, tadi mo pilitan ni Dani amang tad iti kwartakan ka. Ha? Apay nga yakas jay mo tanti bagbagan ni nanang danay. Ala, paspasensyam na ta ko man ni Nanang. Di mo ko matutupan.
Tapnusan kayong agapa. Habang bumaybayag ta dito iniinot mo ta na makitkitak. Nguno mamamwak tagpaiso nga ugali ni nanang mo. Plastik magayam. Ingrata pa'y. Ha? Kundi ati pa kanyak no kasi ngagtrabaho ak dito balay. Gaya man da sa balya plano na. Kat si kamat, apay nga ngayon mo amin nga swildom kang kuana. Alala. Sana bale. Ano sumarunong agsweldo akmanan. Bingayek to nasigod ti sweldo. Tapag bingayan nun to. Syakit di ko matinumero una pang tadamit iswildo ma, tasyak ti asawam. Apay nga makising-singit mo di inam. Ala, bayam takasaritak to ni Nanang Emma. Apay akasta ka itandan eh. Saan ka mo't asigod akasta ah? Awan mo't apulos reklamom, no ited mo kanyak iditi sweldom. Nanang, Apay, sugsugsugan na kanya asawam. Manipod ng asawa ka, kasta ka mo't tan. Nanang, sa bali iti baruak, sa bali itan. Adan asawak. Isorumbang la ati asawak, ti bangigam, iti swildok. Apay, iso ayati mga aramid iti pagrebengan na kas asawam. Saan ba ta? Siyak amin ti agluto. Aginaw, mangisaga na iti kanam. Pagdigos mo, pagsukatam, kanamin nun. Iso asyak nga rod ati rumbang apang tidam iti sweldo manak ko. Nanang, Papanawam lang ti asawam do kasta ti ugali na. Re-rebook lang day ta babae iti relasyon tangagi na. ibaga may di asawam, talumasin kayo lang iti pagnadan anak ko. Narigat ti kasta. Ada makibibang ka na kayo nga asawa. Nagmadingarot ti ugali tayo nga balayan nyo. Iso magayam nga ipili na trabahuan dagiti trabaho kay Jay. Agpakitang gilas gayam ka nila kay ikaw. Tapno iso ti pang tadan ni Dani iti sweldo na. Aha, bolok nga style. Padasimlat na ngay singasing kinidani timbagak. Nasaysaya at nulumasin kayo ni tipagnadan. Tapno maramid yu ti kakayat yaw. Narigat no at nakabalayo aman nakibiyang anak ko. Talaga gayam anapat patag day tang asawam ngam siyak ngay nam. Nagasam day ta. Panawan nakpay gayaman ka pwede day ta babae. Nasaysaya at nulumasin kami. Tapno ang mumi, ti addaken awan kada kami nanang. Kasano ak nga rudan no panawan dakon. Di kay madanagan, taykan kayo iti pangrugyan nyo. Ag-business kayo. Makamu kayo na niya business ti kayo arugyan. Tapno adda pangalahan nyo iti pagbiagyo. Anya, Kundi kay madanagan. Ta, kanayo nagtutimang sarong karkada kayo diti balay. sige nga rud ah. Manuaya tited mo apagpuunak. Nayunam nga rud ah. Tama nga no agkurang. Una nang. Anyat plano yung business aya. Kwa, uray sari-sari isturlatan ah. Kan aglako ak iti agdudumaan ateng. Prutas kan ikan kas kada karne. Mayat dito'y sango ti balay, tadalan dito'y. Kan ado ti lumabas. Ado lakit di ti gumatan. Sige, matumpal ti kayat yaw nanang. Hay, nagpintas kan, Paula? Ha? Ay sus, apay apaw lakon ko ng mutlatan kanyak si Kaprimo. Woy, tanabayagan nga agayatakin ka, Paula. Ha? Agtal na ka man. Di nakpaglulukwan si Kaprimo. Saan man? Inlimod ko ti panagayat ko king ka, Paula. Agtal na ka man. Labas-labasan nakla idi. Di naktupay pampansinin idi. Sa itataadan istor ko apagtagilak ko. Saka kunti aram kanyak. Daytoy samot istor ko ti almanang primo. Ay, saan mo ta? Nagalas mo ti pagkitkita am kanya akong, Paula. Basta, agayatakin ka. Sapay ko nga, tada ti pan na ka ikarit di tapusom. Please, love me too, Paula. Danay, nadamag maun. Tay, Di maipapan ka ni nanang kan ni Prima kalugaran niyo. ha? Apay ni Primo Emma? Agar-aram sa kano ka ni nanang. Katkasla ko nada nga inaklon kano ni nanang kaagab-kabalaydan. Anya? Kat isuda kano tagbambantay di istor ni nanang. Anya? Ni. Kasano ko maana pasamak ti kasta?
Posible. Kasla jackpot siya natutupan ni primo ni nanang. Ingkanto damagan anod pa iso. Tapno mapanagkam tagwarwara sa damag. Baybay andak iti kayat ko nga aramidan, Dani. Kasapulak ti kan kadwa, tapi nanawan dak nga rudon. Iso nga inaklon ko ni primo. Nanang, sigurado kayo nga ayatan na kayo ni primo. Wan, inaram na nga rod no di na kay ayatan. Mala, makamu kayo nga rod nanang. Ngamsapay ko ma, tag na nayon ti kinaragsak yo. Sapay ko ma, tadin tagbalbaliw ni primo. Nasingpet ko mga rod akanayon kada kayo nanang. Dahito lang tikita ti store mo itangal daw, Paula. Una, tabasit mo ti customer ita. Sapay ka sa pulak ti kwarta, Paula. Kunak no agdama itid mo kanya. Ha, Apay no, inka dumawat ijanak mo. Awan pa'y mo't anak da. Iso asigurado nga da kwartada. sige nga rod. Mano ayati ka sa pulang primo. 5,000. Nung awan, uray 2,000 mo isaw. Kalayunin yun ti dumawat iti kwarta nanang. At datingtad ko apagbiyagan nyo. Apay, pangipipanan nyo iti birok ti istoryo. Manumot la ti birok na ngay anak ko. Basit. Umanay no saan kayo anangalay ti sabali apakanan nyo. Ha, Imbes na makatulong kuman ni primo kala kayo. Saan? Tanainayon mo't apakpakanan nyo. Isun samatan ti papapanan ti daw-dawatan nyo akwarta nanang. ay isaan mo't Lading itag, ngam awan maitad ko. Nagbalin ka nga minan nga imot. Manipod ng asawa ka. Imutak no imutak, ngam pasensya kayo. Nadda maitad ko, pagyamanan nyo. Ngam no awan, pasensya kayo nanang. Anya, Makasta, saan ka nakadawat iti kwarta? saan? Tawan ka no kwartada. Nagartista ka kuma. Imbagam apagpa-check up mo. Imbagam kuma masakit ka. Saanan, mabain akon nga agkarasubli ijay balay da primo. No kastamot lang. Agsinatan. Ha, Ako magayam maisuportam kanyak. Di agsinatan. Anya pilaga pong agdinatangay. ay, talaga arumwaran ti kinapod no primo. Akwarta laang ti kinayat mo kanya. No may karim lakid di masuportara maamin ang kasapulak. Sige. Saan ka sinaan, Paula? Sinaanak no sinaanak, primo. Naumaak matankan ka. Tunggalag sao ka, kwarta. Apay, anyat pagkunkunam kanyak, agubog iti kwarta. Ega, agsinatan nga roda na. Wan, sa anak ang mabutang. Pumanaw ka nga rudan. Kat ibatim dagiti ginatgatang ko at chinilas, pantalon kan t-shirt mo. Kan uray ta kalugong mo, ibatim. Uray kukwa mon tabrip mo. Ala, agawid kan. Pinapanaw ko nga rod ni primo tanauma akon iti ugali na. Nawan may tad ko akwarta kan kwa na apaan na. Katag kakasakita sarita ti isawsawang na kanya. Impamaysak ti panangasikasok iti sari-sari store ko, kadison ti pagtataudan ti pagbibiyag ko tamabainak matten nga masidag iti anak ko. Aklo na ka nagbalinak apadagsan idi iti anak ko, gapoy ti panang pupuwersaken ko na idi amang tadi ti kwarta kanya. Ngamitan na amiriskon dagijay abidot ko, kat nagbalbaliwakon. Lakastan, tigayem mo, Paula. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Gagaya, manipod ka ni Kabsat Elvira sa napod na nagantin tayo drama, amang nga ganyo ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Dear Manang Biyanang, agpada kami iti inak nga dama ambisyosa na. Narigat lang amin ti panagbiag mi, awan balay mi, iso nga gababang kamilaan.
Panaglako iti palaman ti pagsapulak idi balasa nga. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Naibagam kanin kin ni Hilda ti bilin ko. Noel, alpasen si Rantaw. Inawaga kita. Masaya at nga ron no kasta. Ha, mabit man lang Noel. Apay ka di, sir? Isartang mo matilugan. Sir, nakitam di balasang analabsan ta. Ha? Oo, sir. Apay ka di? Kaya't ko amam mo no asino dahi dya babae. Mabit lang nga ron, sir. Tayat tras ko tilugan. Ano ti matay-dayaw anagan mo, miss? Ay, Elvira tinagan ko, sir. Sa dino ti papalam, Elvira. Ay, kwa, ag-awid akon. Sa dino ti pagawidam aya. Ita lang, sir. Lumugan ka, ta itulod da ka. Ha? Ay, haanan? Kababain mat kada kayo. Isupay kit di nga pakataktakan nyo. Lumugan ka kit eh, nakapudpudot. Narigat ti mahit stroke. Da kami ti makaammo amang itulod ken ka. Basta itudom, no sa dino ti balayo ditoy. Ditoy matgayam ti balayo. Uwan, sir. Ay, sumrak kayo at kape kayo, pay. Ang mga noada agunget. Ay, ninanangkol ang tikadwak ito'y, sir. Lokasta, awan pa'y nobyo, wano asawam. Awan, pay, sir. Masaya at nga ron lokasta. Ay, sumrak kayo nga ron, pay, at kape kayo. Saanan? Alda ngamin na patagalakad ko ita. Entun maminsan tulangan. Sige nga, Rod. Agya manak manan iti panang ituludyo kanyak niya. Asino dyan ang ituludkan ka, anak ko? Sir Anton, matinangag ko nga nagan na. Diyan awag di driver. Nagpigkat mo ti panangkita na kan ka, anak ko. Kurso na na kan sama. Tila ibagbagayo manan. Katuan mo, kan madlaw abak ng dayjay. Ay sos, di mon paluspusan no agaram kan ka. Bak nang angam lakay mat. Uray lakay no baknang. Anya ngay, inala na ka di ti numero ti cellphone mo. Haan mat nanang. Ay, sayang. Kasanungay amaaram na ka, no awan mo't gayang pangkuntakan na kan ka. Isagaram tilugan, Noel. At napataga papananta. Ha? Sa dino, sir? Iti ayan de Elvira. Kurso nadak na dya balasang. Kaya't kung armang, dumagas ta iti mall. Hinton madamdama. Tagumatangak iti pasarabok kinkwara. Naimbag nga oras mo, Elvira. Adto iti pasarabok ken ka. Ala, da kayo mat kayam, sir. Sumrak kayo, Agyaman ak, Elvira. Nakaumay kayo, mat. Diretsahan kan, Elvira. Agayatak ngamin kan ka. Damo pa'y lapan nakakita kan ka. Kat nakarik na akong itinagpaidoma para kan ka. Ay ayatan ka. Ha? Duwala ang alawas tinapalabas manipod nag-amam mo tayo, sir. Saan ka ngamin amapunas iti panunot ko? Iso ang nagdesisyon na nga umay dito balayo. Ha? Katsakpay ko ma, tadapan na ka ikarikan ka, Elvira. Makatawanan nga agdatdaton ni Anton kan ka, anak ko. Anya ti planom aya. Ay, idi pa'y lang nga ibagbagak kanya na nga isardang nanti ag-aram kanyak. Ngam nagtangkan matjaulo na. Ammo manak ko. Di ka marigatan nga agtrabaho. No dayjay nga Anton ti pakiasawaam. Hanak matla nga may kasar ni Anton. Tahan pa'y nga anal dya kasar da iti asawa na. Di uray di na ka ikalaysa. Tinapatag kat mairanod ka iti kwarta na. Anyan to langan nga ti panunutan dagiti tattao. Ibagadan to na nga rupat kwarta. Ay na anak ko, bye-bye am ti sawon ti tao.
agpanunot ka. Daytan ti solusyon ti parikot ta. Di mo ko masayangan ti gundaway adim tengken ka. Alan, anak ko, aklo namon. Makitan tulad tananang. Agyaman ak Elvira. Inaklon nakmat laangan. Ay ayatan ka unay. Ay, nini, ala, anak nga arakupan kababain ka dagiti aglablabas. Ay, pasensya kan. Maragsakan ak ngamin. Ito ta inaklon lakon. Mabalin ka din. Nga agnaid kan ijay balay. Isardeng mumutin ti panaglakom iti palaman. Hanmat nga mabalin nga panawak ni nanang ko. O di kuyog mo ni nanang mo. Ay, mabalin aya. Uy, awan ti parikot kanyak. Agnaid kayon nga ginay balay ko. Jak impagarup ang mga asawa manen ni Sir Anton. Napintas mo nga may dyan Elvira manang Hilda. Napimpintas ngam tiim mo ng asawa ni Sir Anton? Uy, napudpo daw dyan. Amangan mo't no napo daw lang. Makitam daw no umay da dito. Agnaid da kanumot iti mansyon ni Sir. Anya, San ka di na ibaga ni Sir King ka? awan mo't nadakdakamat ni Sir Kanyak, Noel. Ama no ibaganan to mo laging kain to madamdama. Dakkel launay ti balay tinubyo, manak ko. Nakitam ka di silid mo, nanang. Wan, ay na. Naglawa. Adda pa'y gayang babaunan na. Kulak tumot kan ka, anak ko. Awan pagbabawyaham no aklunum ni Anton. Mairanod ka iti kwartana. Kat oray mat si ka, nanang. May ranod ka mat lang. Ay, wala. Tapno mapadasak mo't ti agbyag akasladon niya. Sakbay amatayak. Oh. Atoy, Elvira. Kwartam. Ni, nagadon nga dito nga kwarta. Agpasalon kayo kininanang mo. Ag-shopping kayo. Mangan kayo, Jerwan. Aginjoy kayo mo ta. Tapno saan kay ama boring dito'y balay. Sige nga, Rod. Agpasalon kami man kanina ng inton bigat. Tiyang kayo anya, Anton. Awan terumba nga pagyamanam. Tagasawatan. Kat saan lasi ka ti suportarak. Agraman tinam. Kasta ti panagayat ko keng ka Elvira. Agyaman nga talaga, Anton. Wow! Bagbagay mo matlaw na data kulay ti buhok mo, nanang. Agpaisaw. Wan nga, Rod. Aglang lang nga kayo matan nga teenager. Uray si kamot, anak ko. Bagay mo ti unat abuok mo. Ad-adda apimintas ka. Sa dino nga Rod nga te, sumarono nga papanan tayo. Ado pa'y matikwarta kay Toy. Ag-shopping ta. Kalpasan na, mangan ta itinginginaon a restaurant. Amoy ho ayang matag-order iti kasta. Nalakalaang dahita. Siyak ti makaamo. Sige nga Rod, gastosan tayo kay titiintad ni Anton nga kwarta. Wan inted na garon. Dumawat kan tuki di kan kwa na numaibos anak ko. Ado ti kwarta na ijay. Ay, makabanog tag-shopping. Kaya't mo ti Diyos, nanang. Ay, wan man. Manang Hilda! Umaya ka man pa Toy! Apay ka di, madam. Mayat matlaang ti maawagan iti madam, anak ka. Uy, tangiwatiw. Ni sir mo, ada ka di? Adda meeting da ijay opisina da, madam. Ay, kastaya. Adda ka di iparamid yo, madam. Yalanda kami man iti Diyos. Day tanaang? Wan, paspasan niya. Ay, tay man nalami isti iserve mo, Hilda. Wala na. Sa dinutin na panan ni Elvira nanang. Adda ka numapan nagatangan ijay sentro, Anton. Nagpakuyog kin ni Noel a driver. Kanayon mo tantiro warda gityan doa. Di na payagpakada kanyak. Nakaturog ka kanungamin. Di da kayat ama disturbo ka.
Basta makaturog ak, gundawayan na mo tirumwar. Adda pa panantain ton madamdamana nang Sa dino. mapanta makisugal. Ay, bak nang tamot anak ko. Mami man matiyawag mo kanya. Ha? Sige mami. Kasta, may mayat no mami tiyawag mo kanya. Anya nga oras nga agrubwat tangay. Inton madamdaman, mami. No makapalpata. Okay, maturog ak pa'y nga rod. Ibagam iti babaunan, tainawan nan tinanganan ta. Manang Hilda! Apay ka di, ma'am. Umay morno sa nandato nanganan me. Nalpas kami nga nangan. Sa dito tinagapan nyo kininanang mo itay, Elvira. Ay kwa, itala ang karo ba, Anton? Ibagam tipod no kanyak. Dakil akwarta ti mapukpukaw. Ay, pasensya ka na. Kinisayak nga ti kwarta iti drawer mo. Nagos-osaram iti kwarta aya. Kurangam pa'y lakad iti itid kukin ka. Ay, kwa, pinadas mila ang ti nagsugal kay ninanang ko. Anya, Pasensya ka na, Anton. di kay kumagsaysayang iti kwarta. Ngamin, saan nga itagnanayang kat napigsa ti negosyo? Naimbag ko manumakan lang ti pangigatangan nyo. Wen, Anton, hanan nga maulit dayjay. Anya timbaga ni Anton kun ka anak ko. Nagungot ka de. Haan matkit di, mami. Basta ko na nga isardang takanon ta agsugal. Na, isungarod matiliw-liw ata. Ni, apa nga bigla nga maulawak matanan. Ne, apa yan? Agan ano ka anak ko? Tsaka mo, kan makabakbak warak matan. Ay, apay ngay? Wano, masikog ka. Hangko nga mo, mami. Ngam, hanak kami nga nagbinulan. Anya, maala, agida ka pailaan. Taibaon ko ni Hilda gumatang iti pregnancy test. Ang mga nuadan na po ko, kanak ko. Anya nga iti resulta ti pregnancy test mo, anak ko. Positive ka de. Uwan, mami. Ay, wow! Ang damot lang ang ti anak yukin ni Anton. Ay, mami. Oh, apaya kasta ti reaksyon mo. Kaslasan ka naragsak. Di ka di maragsakan. Tamaadaan kayon tunkin ni Anton iti anak. Kat kasaanon ngay no. Hoy! Ibagamkit din adagos ken Anton ti may papan iti sikug mo. Sigurado ang maragsakan dayjay. Puno saan? Siya kong ti mangibagakan ko na. Masikugan ni Elvira, Anton. Anya, kasano na pasamak da ita? Ne, apay kasta ti reaksyon mo, Anton. Apay, saan ka maragsakan? Tadanton anak yo ken ni Elvira. Nay, napauli magkamad. Kuyugan tayon to ti anak yaw. Gagpa-check up inton bigat. Tapno makasigurado tayo. Wan, Anton. Purnugayam, pamasikog ka, Elvira. Uwan, Anton? Adanton anak ta? Ay, ala, agawid tayon. Sumaruno kayon to ni Jakutche. Ni, Apay ngay akas jay ti jarje asawa manak ko. Kaslasaan mo't anaragsa. hangko nga amo Ngam, kasjay siguro matiit sura na ano naragsak. Baka baliktad. Anton, hani. Apay ngay nga naululi magkamatan. Hangka nga matagtagari manipod na amo mga masikugak. Ang kapayan nga makisango kanya may nga mangan. Mala, maturog tan. Bayat kunda ginana.
Ada ka di basol ko kanyam, Anton? Maturog tan, kunak, tarabiin. Sir Anton, nakaululi kayo man nandito'y terasa. Anyat pampanunutin nyo. Madlaw ngamin anaunag ti pampanunutin nyo. Ay, hindi ako mapagsusurot. Di mapampanunot ko, Hilda. Diyo kumakunaan aman nakibiyangak launay, sir. Ngam, ti ka di may papan iti panagsikog ni Ma'am Elvira ti pampanunutin nyo. Amok ngamin ti sitwasyon nyo, sir. Tana ibagayon kada kami kin ni Noel a driver. Ti may papan iti kinabaog yung. Ay, maborbor tiyan, Hilda. Kasano ang napasamak ti kasjay? Kasano ang nagsikog ni Elvira? Kat mano a doktor, tinangibaga sa anak a makaputot. Sir, Sa anak a makaputot? Iso a pinanawan nak iday ti asawak. kasari tayo laangan ni Ma'am Elvira, ah. Komprontarin nyo. Tapno malawlawagan ti panunot yo, sir. Oo. Apay, yan aramid ni Elvira, ti kastoy kanyak. Lopay alino ko na. Kat, anya ngay ti plano yo ita, sir. Yak pa'y napapanawin ni Elvira dito'y balay. Urayag, ang makapas ngay sa akto ag desisyon. Lalaki timpas ngay mo, anak ko. Uwan nga rod, nanang. Ay, awan ka di pa ni Anton. Awan pa'y mo. Diyak amo no umay. Mas daawak iti dayjay nga antong. Kaslasaan mo't anaragsak anaaddaan iti putot. Elvira? Ay, nakapasngay ka mag-aya, ay. Ay, imbag man tayo ka, Noel. Kita ni baby, oh. Naglok, nagwapo. Ha? Una raw. Ay, nakayayat. Noel, di mo lang nakita ni Sir mo nga Anton. Di na imbaga no umay dito, uy. Kuha na. Masalot ka no, marumar. Iso asyak ti binaon na dito. Anya, ay unay mo tanday di atao. Saan samot nga excited amang kita iti anak na. Mabalin ka din nga ubaan ni Bibi. Ay na, makauba akong diyo. Ne, apay nga ubaam. Amom ayat ti manguba iti ubeng si ka, Noel. Apay akasla excited ka amang uba iti apo ko. Bye-bye nyo lang, nanang. Mailiw ngamin ni Noel iti baby. Bayat ti panagdakkel ti ubeng, Elvira. Makitan, no asino at talaga ti kaing ingas na. Ha? Ay, una. Kaing ingas mo niya. Kaing ingas ni Noel at driver. Ha? Uy, anya ka din data nga ibagbagam, Anton. Mapagsisilpo kon ti aming, Elvira. Kanayon ti panagkuyog juide. Tunggal maturugak no kasjay nga dak diti balay. Gundawayan nyo ti rumwari ti driver. Saan lanam naminsan. Namidduakan namitlo. Namin ado adaras. Ako agpakpakuyugak lang. Ay, di ka nagkalintigan, Elvira. Awan pa managnag ko nga da relasyon nyo. Gamnapig sa teatap ko. Nabayagan ang nagparik na kanyak na ita. Kantap mo ibagakan ka sa anak ang makaputot. Ha? Isopin na nawan nak iti asawak. Tadyak may payan iti anak. Saan na may sa doktor tinakadoktal iti na ita. Iso ibagam tagpaiso kanyak, Elvira. Asilo ti amati impas ngay mo. Si kamat na talaga, Anton. Aklunam ti kinapudnaw. Unaw, ipadiin itis tayo ti ubeng. Ha?
Agsaga na kayo. Ibagam kin ni Noel. Taikuyog tayo ang mapanagpa-DNA test. Sorry, sir. May anak. Pakawanin nak ko, ma. Ngam saanin ang masapol nga agpa-DNA test tayo. Aklo na kung tagpaiso, sir. Ah! May ko. Traitor kayo ngagpadpada. Awan utang nyo na yung pag-anakam. Ala, ang impake kayo. Kat pumanaw kayo dito balay ko. Itamat lang. Daytoy ti balay mo, Noel. Una na. Nagbasit mo. Kalkalapaw pay. Anya mo daytoy. Awan mo't flooring to'y kalapaw mo. Dagamot to'y flooring mo. Isungol ati kabalak na. Ano usan tayo na? May mayatin ti kastoy. Ngumti agabang kayo manan. Nangina ti abang itan. Ay, si ka nga main, Elvira. Tilay nararamid mo nga main. Mayat lang arudan ti biyag mo iti sidong ni Anton. Ngam imampang kapay lang nga main. Uray ko manubak nang tinangiso katam kan ni Anton. Padamot ang mamirmiraot. Ay na, adda itan. Aklunan tayo ka din ti kinapudno. Kanuray ta, ag ininayat kami kanin Noel. Ay na, jakla amon. Ay, awanon. Agbisin tayo no kastoy laang. Agsapulak man iti pagtrabawak, nana. Hay, jak kabuti sawag. Jak makaanos iti kastoy apag naudan. Ay no, ma-stress ak. No, pitado. Kunak man agsapul ka iti pagtrabahoam. Ay, Nga maarak sa matimapan mo si Napul manan. Abe nga nabarta ka manan, kasamlatan nga kan kanayon. pangliw-liwag lang. Iti parekot. Bakit? Inawis ng mga men. Hindi kumparek. So, sana natulaw. Ijay lakad kong agsapol iti trabaho. Anya? Di ka gungot. Ay talag matmanin. Ay na, may ibusan di bagas tayo. Awan isaang tayon. Nga mawampay lang ti trabaho. Uwan ka di. Di ka mandanagan. Siyak na makamu ko da kayo. Siyak ti makamu kunam. Di tamat arak ten into naram. Reklamo ka mo da reklamo. Nung kaya mo, di siya tagsapol ito yung pagtrabuhan. Kasi kailangan timanggad. Ora jainam. Ibaga, tagsapol mo dito yung pagtrabuhan na. Abay, gapot na bakitan, saan ang nagtrabaho? Oh, naglalaingan yun ngay. Nagtuo ka kiti sidong ti asawak kat saan mo ta nakaanos ti inak kat pimanaw simra kiti trabaho kas katulong iti maysa kadagiti kakaanakan na. Nanayunan mo ti anak mi ken ni Noel kat iti nagbali na talo dagiti anak mi pimanaw ni Noel ket nangitaray iti sabali a babae. Gapo iti dayta nagkonsumisyon na kiti kasta unay. Kasla kayat konti sumuko iti dayda gundaway. Ngam pinanunot ko dagiti talo nga anak ko. Ingkarigatak nga rod ti bimangon kat nagabrodak kat imbatik dagiti anak ko iti inak. Kat kaasin na nakaurnungak kat ininot ang nakabalay kami. Kat itaadan basita negosyok dito'y ilimi. Kat iso ti pagbibiyagan mi kadagiti talo nga anak ko. Alakastan ti kabsat mo gayim mo Elvira. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam, matutudo manan ngal daw tayo amin. Kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipud man kinikabsat ay misan napudno na gantintay ipatangatang ita. Ngam sakbay na hello mampay kini Jemarie dita Hong Kong, Mary Grace dita California, kan Annalyn Galam. Kasi manti ko na ni kabsat ay mi. Dear Manang Biyanang,
Dudwa kami nga kabsat, ngam dakkel tinagdumaan mi. Nalaing, iji pagadalan ti kabsat ko, idin to ta syakkat nakul na ti utak ko. Gaputa kanayon nga ado ti bagsak ko, kanayon nak nga ungtan ti inami, kanayon na nga ibaga amang ibabainak kano. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka ni ti kolegyo. Angel anak ko. Nakaragragsakak. Naragsakak mat-ananang. Ngamin, amok nga makalungaw tayon iti kinarigat ti biyag. Ay na, apalan daklakit ni dagiti padak at chismosa dito lugar tayo. Kada kami amin na chismosa, syaklaang ti adanak nga nakaturpos. Agbalbalew kayong matan-ananang niya. Han kayon nga mapmapan ije kaaruba nga makichismismis. Di adalan dato anak yo. Iso nga masapul nga disente kayong matanangag tigtig na kan agsasao. May sa akon nga profesional nanang. Iso nga masapul nga profesional matantigaraw yo. Day talagayam. Pati pa nagbadbadok baliwak mo taon. Agbalinon adisente. Numabalin la ko mga agkurbata akat arabidak. Ng babae akmat nga minanak ko. Anya, saan ka manan ang makapasa ko na may? Una nang, ado ti bagsak ko. Ay na, nagkulnot talaga ti utak mo. Mangibabain ka. Nanang, kunak nga may ngagsardeng kan nga giskwela. Ngam ipilit mo ba? Bimakbakit kan ija iskwelaan. Ay, awanon. Uraya mo, ti panagsinyor mo dita pagadalan. Tagbakbakit kan dita. Promise, nanang. Lalaingak at talagan no sumaruno. Ay, saanon? Di mo latultuladan di kapsat mo. Nakaturpusan iti kolehyo. Linumbaan na kan. Ngamsi ka, adda ka pala iti high school. Nalalaing ngamin ni Angel ngamsyak, nanang. Iso nga rod ako nakngagsardeng kan nga agiskwela, takababain, agkaradubli ka. Di kan aginrol no sumaruno apa nagsasarat. Padasem ti aginrol, tadakas ka kanyak ay me. Nanang, nakastra ka kon iti trabaho. Dakkel ka nalatak nga kumpanya di nag-applyak. Aya, wow! Nagmayatan anak ko. Kat, didakkel ti sweldo. Uwan ananang, tadakkel nga kumpanya dayjay. Kat no bumaybayag, may pangato pa iti sweldo. Ay na nagsayatan. Alang arod, good luck iti trabaho manak ko. Ipanpanakkel ka unay nga anak ko. Naka-enroll kan ay me. Panaki-enroll manen. Diyak agiskwelan, Uncle Pitong. Ha? Apay ngay? Saan akayat ni nanang? Mangibabainak ka no, tagkaradoble Anya? Kalalaingam to na ano sumaruno? Kastamot ti imbagak, Uncle. Ngam di nalata kayat. Ado ngamin tilangan ko idi. Takanayo nak amapan makitangdan nga aglaba. Ta isupay ngamin titangdan ko. Di ka nga minaglanglanganan Kanakan, tapno makapasakan. Wan ko mga rod, Uncle. Ngam saan mo tan akayat ni nanang nga agiskwela kababain ka no. Sige, takasaritak to ni nanang mo. Agkaradoblin tumulaang, dagsardeng laangang, mangibabain, di nalatultuladan di kapsat na. Linumbaan nan, nakaturpuson, ka nakasapul pa'y adagos iti trabaho na. Ikampay ti may sagundaway ni Aimee kabagis. Tamadlaw mo't nga interesado latang ag-eskwela. Sanan, adula amin, agsaysayang la iti oras kan kwarta. Amangan numauray na pa'y ti panag-senior na iti pagadalan, ngam di pa'y la nakaturpos. Saan mo't siguro, kabagis? Saan nga ruden, kabagis? Agtagibalay laungun. Ay, Mariluta, kumusta ngay? Long time no siya. Itakan sa laring warmanan na. Apay, nagsakit ka. Ay nasaan mare? Actually, kanayon ti irurar ko. Ngam sabali ti papapanak.
Lik-lik-lik ak ngaminin ti makipulapol ka dagiti chismosa at tao. Tawaklas dagiti at tao. Ha? Never in my life ngay narapaap kong agbakbaketak at chismosa kan istambay. You know? Professional nga minan ti anak ko. Iso ang masapol at tanangag mo ten ti gargaraw ko. Sumuro tak iti kinaprofessional di anak ko. Ako, di na kami kaya takadwan, Maray. Exactly, Mare. Ngam di kay madanagan, tagkukumare tayo lata. Ngam, I'm very sorry, ha? Tasaan ako na makipulapol ka na kayo. Takababain mo't no makichistismisak pay lang. Kat profesyonalan di anak ko. Masapol nga iba inak di anak ko, Mare. Anya matay nga nakatugaw ko ijay jeep. Nagrugit jay bado na. Apay, asino aya di nakatugaw mo anak ko? Jaglaklak ko itaramang nagangdud. Kang angot na jay lako na. Malaing ka nga rudag sukatin anak ko. Talabaak day tabadom. Ay, nabangsita nanda to uniform ko. Dapat mailasin ti pagluganan dagita nga aglaklako kadagiti mangup-upisi nga kaslakanyak. Oh, idalimanak mo dagito'y nanganan tayo, ay may. Kalpasan na ginaw kan. Sa kanto aglaban, numalpas ka. Wala nang. Ala, Angelin kay Giant. Tani ay may timakamu dito yun. Talaga nga iso timang trabaho iti dayta atawan mo tararamidan na ito'y balay. Hanmat nga agtrab-trabaho. Ano samtag ubra ito ya? Tapos damat maitulong mo. Nangag mo, timbaga ti kapsat mo, ay may. Wala nang. Laglagi pa, ani Angel, amin ti makakaamoy ti magastos dito'y balay. Amin akanan tayo, iso ti mang ipapaay iti dayta. Ni Angel ti provider ta. Iso nga agtulnog ka kenkwana. Pagsirbyan ta ti kabsat mo. Nawatam. Wala nang. Amangan no addaan mo yung at trabaho, Uncle. Isarrekdak man. Uray katulong no iso. Aguray ka. Ni Madam Olga matyag damdamag iti katulong. Inkanto ag-apply kan kwa na, no saan pa yan nakaala. Alaman nga rod, Uncle. Kaya't ko ti agtrabaho. Mababainak namin ijay balay. Takanayon dak apangaganda na ng kanading ko. Ibagbagada nga awan ka no ti maitultulong ko, tawan trabaho. Kanayon nak nga ikumpara ni nanang kini Angel akabsat ko, Uncle. Iso ang mababain. Ay, Wen, nadlaw ko matdaytay di kabsat ko. Kanayon nakapayapabainan. Unayan day di nga inam. Apay ngay, akas tatar aramiden na. Di lang maasyan kang ka. Iso akayat ko ti agtrabaho. Tapno makatulong ang kadakwada, Uncle. Alang arod, inkanto ag-apply kin ni Madam Olga. Barang saan pa'y nakaala iti babaonan na. Papanam, ay may. Inak ang trabaho, nanang. Nag-applyak idikalman iti trabaho. Kat naawat ak adagos. Iso amang rugi ak itan. Apay, anya at trabaho, tinaplayam. Agkatulong ak idi balay da Madam Olga, nanang. Anya, ay, di ka mangibabain, ay may. Ha? Apay mo't, nanang. Nagko na amapan ka agkat katulong dita. Professional di kapsat mo. Ngamsi ka, agkatulong ka. Ha? Iba inamot ay kapsat mo. Nagngato ti panagkit-kita da iti pamilya tayo. Di adalun di kapsat mo. Nangato pa iti saad na iti pagtrab-trabahuan na. Ngamsi ka, agkatulong ka, ay mangibabain ka man akon-akon. Kastamot lati ka ibatugak at trabaho, nanang. Tawan kat nga rod nalpas ko. Kaya't ko tiyag trabaho. Tapno makatulong ak kada kayo, nanang. Basta di ka mapan ijay. Agtalinaud ka lang dito'y balay. Di ka mapan agpaalila iti sabali at tao. Takababain. Diyak kasapulan ti tulong mo. Tabasit tumala ti sweldom ijay. Manumala ti sweldom amay dilig iti sweldo ti kapsat mo ngay. Barya na laeng ati sweldom nga katulong. Nanang, no ibagak nga adan nubyok, ong tandak. Apay,
sino tinubyo man ako. Padamula ka di a profesional. Uwan sa bali lang nga kumpanya tayan na. Ngamdak kalmat lang ti sweldo na ijay. Nasaya at nga rod. Rumbang laapadam mula adi adal ti pakiasawaam. Tapno ag tinulong kayo nga agtrabaho. Ada ka matan iti husto nga edad. Ang yam amom tumot kanyak Uwan nanang. Agdalos ka dito'y balay ay may. Agluto ka iti naimas at taraon. Tapno adda ipasango ta iti nobyo ni Angel. Agsukat kanto tay napintas abado ti isuot mo. Takababain no nagalas ti badom. Professional di nobyo na. Iso masapol adisenteta masangputan na dito'y balay No kasta, addan nobyo ni Angel nanang. Wan, pada na professional. Dakkel mo't ti sweldo na. Ay, mayat ang arod nanang. Talaga ang mayat Ngamsi ka. Di mon arapaapon ti maadaan iti professional anubyo. Taadayo ang mapasamak na ita. Sigurado atay padam lang awan adal na ti pagtinagam. Taawan mangayatken ka adi adal. Uno saan, dagitay istambay ken nabisyo alalaki ti mangayatken ka. Ang uray di kan makiasawa. Tagrigat kan tulaeng. Uray ko ano napintas ka? Napimpintas mo lang nga adayon ni Angel ngamsi ka. Nanang. Mala, rogya mo tagdalos. Kasano nga, Angel? Agkasarta ka din? At sa kaman din do. Nanya ti pangadang mo paspasurotaklatan kanyam. Total, kaya't nakalaunay ni nanang ko nga para kanya. Sige nga ron. Ibaga kadagiti dadakkel ko. Tatulagan tayon, ti kalay sata. Nalpasan ti kasarti profesional nga anak mo maray. Pada na mailagaya ma-profesional dyan na kasawaan na. Talangan mo't adya istambay laang ti pagtinagan na maray. Kasano laangan ti biyag dano kasta. Ay, napardas da makaurno nga tagpada da nga da trabaho na. Dakkel sapay ti sweldo na. Bumaknang daadagos ta dakkel ti sweldo na. Ay ka nasayaat mo tatap no da makatulong ka da kayaw. Kat ni ay mga anak mo ngay. Talaga kadasaan nga agtuloy nga giskwela. Di mo man iramraman ni Aimee iti saritaan mare. Dadaulam mo't timud ko. Ay, apay ngay ka anak mo mga dayjay maray. No di adal ti pagsasaritaan, di adal laeng. Di mo iramraman dagiti awan adal na. Ha? Dindo, marabyan na agawid niya. Tada papanan me. Papanan nyo manan. Kan sino ti kakadwang? Kat as usual Dagay siya katrabahwak. Adag pa outing, mapan kami amin. Kanayon sa magtintaw ting yun, Angel. Kanayon ka marabyan. Kan pasaray, di ka pa'y nagawid na duma. Saan nga bale? Tawan da kas nga raramidan me. Sige, mapan akong dindo. Uncle, ibagayo man kiniinsan garet tatulungan na ka maka-abroad. Ay na, kaanakan. Narigat trabaho ya abroad. Kabailak day ta, uncle. Kayat ko ti ag-abroad tapno makaurnungak mat. Diyak kayat nga agnanayo na kastuyak. At damot arapaap ko iti biyag, uncle. Katulong dinisan mo agaret ya abroad. Mayat ti sweldo jay. Iso na lang ta narigat ti trabaho jay. Kabailak, uncle. Naibagno palubusan na katinam. Agpakadak no di nakpalubusan, aglibasak. Ilimod ko ti panag-apply ko, uncle. Saan man at tila aramidom si Kaime? Ag-abroad ka, kahit anyang iti trabaho mi day. Agkuskos iti inidura. Kabailak nga uray narigat at trabaho nanang. Di ka ag-abroad, tamangan no ilako da ka ijay. Sapay ignoranti ka, anyat amom ngay. Naimbag ano makapasa ka iti interview. Ay, agsaysayang kala iti gastos kan panawon. Nanang? Maitad mat amin akasapulam dito'y balay. Libre ti kanam, sabon, badom, kanda dumapay. No niya timbaga, iso titong palam ay may.
Ay na, sakti maranagan iti kasta nga ramidam ka na ka na. Tulungan da ko maangkal. Da kayo lang ti amok ang makatulong kanyak. Ta saan mat nga rod asuportado ti inak kanyak. Awan na pintas amasakbayak. No agtali na edak lang ang ijay balay. Alang araw, nakasaritak ni insan mo. Nakasagara mo kidi amang tulong kin ka. Saan ako na naasagot na amin na magastos. Ngamya inam ti pampanunutag. Agungit laki di dayay. Di yun panunutan ni nanang angkal. Awan tun ti maaramidan na no adda akon ijay abroad. Magibabain at talaga na ijay akapsat mo. Agasam, naglibas anang ipagnay ti papeles na. Nagabroodun. Katbaybayan nyo agabrod. Imbag man ta naka-abroad katawan matamam mo na. Noon nga rod, nakalusot mo tilo ka. Ay wan, no umawag di asawa kay bagay yung nga jak imaidto niya. Papanamanin aya angel. Basta italaang. Sige, mapanakon. Ada papanan may kadaga di katrabawak. Naimbag man tay mawag ka ay me. Hello nanang. Pakawanin da kumano naglibas ak anag-abroad. Talaga anatangken ti ulom. Kat, anya trabahom dita para kuskos iti kasilyas. Wen ananang, takatulong ak nga ro ditoy. Ay wen, pawitan kayon to iti kwartayo. Ay sanon, manumula ti sweldom dita nga ikarkarit mong ay. Idulin mo kit di, naimbag lang aramatem no bumakit ka. Sa ganaam ti panagbaket mo, taawan na ilupas mo. Saan kanto nga agpensyon? Eso nga agurnong ka iti usarem no kumapsot kan. At dapay mo't mabati ang sweldok, nanang. Basta, jak pagtatakkunan ti basit a sweldom. Bye! Sapay ko ma, tadi kan tumauma kanya kinjel. Saan to nga pulos, Julius? Si kakit di Baka makabiro ka iti kataabam kat isukat na kon. Saan daw mo pasamak dito, honey? I love you. Aywan, dato ti ibagbagam nga kwarta. 5,000. Ay na, agyaman na ka. Nagsweldo ka din? Haan pay? Ngamdya sa wakti nagsweldo. Kinisayak dya in-intriga na nga sweldo na kanyak. Ikanak tumanan anog sweldo ka, honey. Di ka mandanagan. Agawid ka ka ita? Saan? Ta ipapastaman ng kadwa, Julius. Masaya at tadakan. Balang kantis. Ay, anay ko. Kabil ka. Isugaya makanayon kakawan titi balay. Tadyay lalakim ti kasin sinarak mo. Anya nga lalaki nga ibagbagamat? Di kan makapaglibak. Tagda video nga in-forward ta kanyak. Tapno mom. Ado ang mata, tinakasipot ken ka. Kapoy ti pa ng kabil mo kanyak. Sinaan kan? Sinaan nak. Tapno din naamon ti lalakim kasta ka di. Basta ang sinatan. Anak ko, pagsaritaan nyo iti nasaya at iti asawam ti problema yo. Di kay basta agsinalatan. Manja kon da dya nga dindo. Han kon nga kayat. Adan sa bali nga ay ayatak. Anya, ay sus, nagkasar kayo kinitindo anak ko. Di ka agaramid iti saan amay parbeng. Makauma da dya nga dindo. Basta hang ko nga kayat da jay. Ni Julius da ay ayatak. Nagsweldo ka na, honey? Umanani, dato ti kwartam Ay na. Agyaman na ka. Pasensya ka na, honey. Awan pa'y mo sa pula ka trabaho. Awan problema. Basta hanak nga sinsinaan atan Sininaak di asawak gapukan yam. Sir, diliwan niyo dagita doa. Isugay tatang sawak. Angel, nagato ang pulis. Ay, Dindo! Apay datoy! Di mo't nagsinatan! Ha! Kasta tirumbang itikas kata kayo manangan lilaw. Awanan kayo itibayin!
Anya ngayon da ito yan nagbambanaga man ako. Nakabalod ka matan. Awanan ba na dyan nga din, Dok? Talaga nga nga maklon ti panagsinami. Iso nga pamuspusan na ti panakaibalot ko. Saan ngamin anasaya at tinaramid mo, anak ko? Ti panaglalakim. Amom akasado ka. Ngam naglalaki ka. Puan nga, Rod. Agpapabawi ak ngam naladawan. Adun, tinapukaw kanya. Ay, wan nga rood. Napukaw mo tinasingpot nga asawam. Napukaw mo pa ay tinapintas sa trabaho, anak ko. Kumusta kayo, Nanang? Ay, may anak ko. Ay na, simangpot kan? Nanang, jak impakpakaam mo ti panagawid ko. Tapno masurpresa kayo. Ay na, anak ko. Pimintas ka Pimo daw ka. Kanlimukmag ka. Kat, kumusta kayon? Kastoy agmay-may salata, anak ko. Tadamat nga rod ijay pagbaludan ti kapsat mo. Kasimot nga rod ni Manang Angel. Huwan nga rod, anak ko. Awan pa'y makukwartan. Di kay madanagan. Ikan kayo iti kwartayo, Nanang. Agyaba na, kanak ko. Kat, kumusta ti trabaho ijay abroad. Pimanawakon iti pagilyan ang nagkapuak, Nanang. Mapanak iti sabali a pagilyan. At dagayim ko amang tulong kanya. Dakdakkel ka no ti sweldo ichay. Kastaya. Kat, agan-anad ka nga ron, anak ko. Pakawanan na ko maaimi. Ni, agsangit kayo matan. Ado tinagbasulakan ka, anak ko. Pakawanan na ko tinagtagibasit ka nga, anak ko. Ngamjakim pag-arop, apumintas ti biyag mo ita. Ala, lipatin yun dayta, Nanang. Huston, di kayon agsangit. Sa anak mo't anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Tapat-pat gan kayo latta, Nanang. Da kayo iti kabsat ko. Kit ikarik, adi kay tubaybayan. Ipaay ko amin akasapulan nyo, Nanang. Manipod din nagbalbaliwan ti inak kat napintasan ti panakilangan na kanya. Di ta nariknak ti pamatagnak kat agyamyamanak, taure kas kasano naragsaka, tasaan na nakasi ti sigod ti trato na kanya. Bayat ti kadak dito abroad na kaurnungak kat adamutan na ipundar ko sa Nikwa di Pilipinas. Kan nakaipatakderak pa yan iti balay ko. Kan pinatarimaan ko matisigod abalay mi. Alakastan, tigayim mo, ay mi. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, dayta kapadasan ti may sakabsat diti drama dayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, ni Apo Diyos ni mang tarabay kan mang bendisyon iti tonggal maysa. Manang Biyana! Hello kada kayo amin naragsak nga orasyon ngayon kay panagbuybuyakan panagdangdangag itagon daway kapadasan ni kabsat ara saan naapod no anagan tintay ipatangatang wanay kan biyagita. Dear Manang Biyanang, gapoy ti kinalukmag ko sana mamati ti amak nga dagaram mo nagkursunada kanyak. Ngam ti didam mo adalimad anobyok. Day taman nga rod ti pagtarayan to istoryak wenno kapadasak. Rogyak man ti agsalaysan. Anyat masidangay, Nanang. Day taman nay, nagprito ak iti ikan, kan nagpinakbuta. Karne ngay, apehang kayo nga nagloto. At damot tay nabati nga adobo itay aldaw. Ay, dayjay langan ti sidaak. Ado ti kanak no karne ti sidak.
Agsida kamot iti ikan Pasig akarne ti sidsidam. Iso ang kalukluk magda. Agdahit ka man. Kasano nga damang ngayat kin ka lalaki no kasta ka. Ay nahanyo ka di nga isi-isi ang dati pamagik. Tadagpan-panta siya ito nga pamagi. Mamati ka. Sino ko mati mailawan mo king kangay? Awanin, babakitan ka na balasang. Basta makigtut kayon to no iawit ko jay boyfriend ko. Makiasawa akon iti mabiit. Kit para makita anak ka. Kasi ka nakasagana ka na makiasawa, Ara. Wen, ready akon ngam urayhantan sa pay nga agkasar niya. Agbuy-buy friend kan girlfriend tapay lang. Ta-enjoy yan tapay ti kinabalasang kan kinabarota. Katwa na. Kan Maysa, awan pa imot lang tinakasagana, busbusin tang agkasar no bilang lang. Ha? Apay awan urnong mo, Jere. Awan tabasit mo't lati sweldo iti pagtrabaho. Anya trabaho maya? Kwa, maki-extra ak lang itagduduma a restaurant. Aya. Ay, sige, hangabalin. Hanak matkit di nga aganat nga maikasar. Basta iawid ka ije balay me niya. Tapno maamuda ka dagiti parents ko. Sige, Ara. Tatang, iso ni Jire, dagbalin to nga asawa. Naimbag nga orasyo, tata. Agmano Aguray kaya. Ara, mano itayan tay kilom. Ni, apaya nga data kilo ti damdamagan niyo. Manot kilom ko na. Nasurok nga 100. Apaya. Si kangay baraw, manot kilom. Ha? Kwa. Idi na odi ang nagkilo 45. Tsak amo itan Ta medyo nagdayet akbasit. Ha? Ay sos, iti kasta pambagin. Agday-dahit ka bailaay. Wen, tata. Tayo iwasak dagiti natataba amakmakan. Agpalukmag kaki di abaraw. Tanay, kasla saan ka may bagay iti anak ko iti kasta langam. Pasensyakan baro ka. Saan ka kumaamaw upay, Wine? Ngam ipagbaklan dagpaysaw. Tano ka sano ti kinalukmag to'y anak ko. Isumat ti kinakutong mo. Di kan sama mangmanganan baraw. Mangmanganak mo, tata. Pasaray agmerinda pa iti mamidwa No kwa? Talaga la siguro akas to'y ti kababagik. Ha? Apay aya nga problemaan nyo data kinakutong ni Jire. Kasla saan kay ngarod ngagbagay anak ko. Ay nahan ngamin nga data pa magitikit-kitaan nyo. Han nga balitag pakutong akto tapno maipatas ti pamagimi. Agpakutong kan sa ara. Tapno di da ibaga asaan tang agbagay. Han nga tanga baliktad, Jire. Si kaati agpalok magtakamatam dato'y pamagik. Ha? Sika at agpakutong ara. Narigat pa'y matagpakutong. Mabalin siguro ang ininutak. Hang ko nga biglaan tabaka agsakit-akit di. Wen, basta rugyamon dagdayet. Ay, wen, kasano ngay ara? Jak mutin ka ba ilan ti maisinaking ka? Jak pa'y agawit Kat ada kanyam ano ito'y kan balay nga agihan. Ha? Ngam, di ta pa'y mo't nagkasar. Amang ano agungat dananang kinitatang mo. Haan, taimbaga kanya da nga awan pa urnong mo. Amo damat nga awan kwarta ta. Ibagam to nga rod kadakwada nga agnaeda kundi ti balayo. Wen no? Ijay balay mi ti pag naedanta. Baka ado tinauyaw ijay lugar yo. Uyawan dan to kahit di ti kinalokmag ko. Sapay kasursuron ko ti mauyaw. Dumanugak no kwa. Ha? Isu nga uray ito'y tan nga agihan. Pipya ito'y taman mano tinauyaw nga ta tao. Gat ala Sika nga rod ti makaam mo. Ara. Napanan ni Jerry bakay. Aday jay kusina, agin inaw. Day, kapay nga iso ta agin inaw. Katrabaho ti babae day ta. Jay kumaanak ta agin naw Aday jay silid da jay anak mo, agil ilad. Ay, nagloko day tang anak mo. Andirin nan sa amot asawa na. Apay aya asap sa pulom ni Jiray lakay. Nakasaritak ni Isko aka nakakitay.
Agsapsapol da kano iti kadwada, ta kurang da pa iti 5. Agkontrata da ngagkabiti ija kalsada. Ibagam to ano madamdama. Urayom amalpas nga ginaw. Ay, adamat aramidik no bigat tatang. Jak makapan iti bagbagayo trabaho. Ha? Apay? Anyat aramidem baraw? Kwan, aglaba ka dagiti muring tayo tatang. Ay na. Ay bayam ani arat yung mga ramid iti dayta. Siya kon tatang. Kaalaak ngamin taglaba. Agdalusak to bay, kun agdaitak. Nakitak ngamin ang nagado ti pisang dagiti kurtina yun iti balay. Kun oray tay up ti sofa. Nagdakkel ti pisang na tatang. Daitak amin dagi jay. Ha? Jire, ayat mo ti sumurot ka ni angkal ko. Ada ngamin balay nga kontrata na. Karpentero ni angkal ko. Anyat maaramid nga iara. Kat agbalin ka nga helper na Agkiwar iti simento para bunag kasjay. Ay, pasensyakan ba kay? Ngamjak ka ba ilang dagita trabaho? Ha? Naimbag no para luto kan para inaw ta iso. Apay, han mo pa nga napadpadasan tinagubra iti kastaya. Saan pa'y ara? Awan experience ko iti kasta trabaho. Ta saan ko hiyang dagita. Anya? Sa anak na iruam iti nadagsin a trabaho ara. Kat anyalangan nga ti trabahoam. Kat agluto aginaw, agwalis kin aglaba, uno agdait kasadyay. Anya? Napili mo gayam iti trabaho yung manugang tabakay. Saan anapilay? Di na kanu kabaulan tinadagsin at trabaho. Saan siguro irwam Ay sos, kasano daytan ngay. At tangarod sweldo nang aglutaw. Kas kada aginaw ka nagwalwalis lahat. Nakapsot siguro nga agtrabaho itinadagsan. Tanay, nagkutong mo nga road. Ay, kasano daytan ngay. Ala, ipamanihok lang aro doon ti tricycle tayo. Naimbag dayjay tasan anadagsan at trabaho. Naimbag ano ang muna tagmaneho. Katsuruan na Amon to pa'y ni Ara, isuntulati din. Jakmut amot agmaneho bakit? Kat ibagbaga ni tata nga ibiyahe ka no di tricycle da. Kat kasano nga rod datangay? Kasano nga maadaan tayo ti kwarta nga inuhang ka nga agtrabaho? Jak amot agmaneho bakit? Wi, anya mat datangay? Han mo nga amo ti ag construction. Han mo nga amo ti ag maneho. Han mo nga amo amin. Anya langan ti amom, ag inain ako nagwalwalis langan. Pasensya kan bakit? Marigata nak ngamin at talagang agtrabaho itinadagsan. Agpalukmag ka ngamin Mangan ka iti adu tapno lumukmag ka. Agpapigsa ka tapno makatrabaho ka itinadagsan. Basta saan ko ahiyang dagita trabaho bakit? Iso pasensya ka lakuman. Ayan Jesus iti tricycle yu tatang. Apay, papanamanin Ara. Inakman kiti agpasada tani, awang kwarta me. Ha? Sikat agpasada, anak kaw? Wen hanmat nga kaya ni Jerry tag-drive. Isu nga siya kuna. Awan ano hanak nga gunay, hang kami nga maadaan iti kwarta. Kaba ilang mga rod ti agpasada. Wen, nalaka lang data. Ay, masadutak ko maangam kapilitan mat ngamin. Han kanumat ngamin nga makatrabaho iti nadagsan ni Jerry. Isulangan ati para balay ta siyak tagpasada. Ayan na ti mapana tricycle. Ay, siyak manong, dato'y tricycle ko tinix. Ha? Ne, agmanmaneho ka ading? Babae ka man. Ni, apay gaputa babayak, hangko nga kaya taagmaneho. Kayak, ha? Ha? Sige nga rod. Pakitulod na kijay balay da ulit na ganya. Arkilain kan, tamasikuranak nga agura iti pasahero. Ay, o sige, manong. Mayat samot no agpasada ka anak ko. Hiyang mo. Ni, bagkunaan yung mat nanang. Kumut-kutong ka ngamin anak ko. Mayat gayam no agpasada ka. Kasano katyak masangot ag merienda no agpasadak. Nangruna no adu ti pasaheros.
Pumintas ka pa'y gayam no kumutong ka anak ko. Rumwar, ti kinapintas mo. Oh. Ha? Aya, kat mayat ang arod. Ada nga minan exercise ko, hanan nga kasla idi. Para ba kay? Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Kat anyat linutom nga masida nga jire. Tay paboritom abakit. Pork sinigang. Ay na, makapabisin. Mangantay ang araw din tani, mabisin ako na yan. Labang lumanan ti ulis ka abakay. Linabaam ka di manay. Ni Jerry tinaglaba. Linabaan na amin nga ulos. Supot kipungan, kurtina, ken amin amureng tayo. Aya, nagbanglo pa di ti kwartuta. Nagdalaws. Iso tinagdaldalos itay. Manipod adda ni Jerry dito'y balay. Naurnos ti balay. Unarap. At iwan na pa ni Ara nga agdalaws. No agdalos ni Ara, sinsinan. Ngam ni Jerry, nakaururnos ken nabanglo ti balay. Una, tapunasan na amin asuli to'y balay. Maikat pa'y amin atapo. Kasta siguro at talaga tihiyang na trabaho para balay. Una, nagagatmat nga agdalos. Aglaba, kan agluto, kas kada aginaw. Naksayan pa'y nga rod ti trabaho dito'y balayon. Kit mayat abakit. Sa nabali, taawan biso na. Kan nasingpit may. Ayos daytan. Una, narigat mo't no pilitan tayo nga agtrabaho itinadagsan. Amang ano agsakit, makabasol tayo pa'y. Sana bali, tanaasikaso kin ni Ara. Idasaran na pa'y itikanan na. Itimplaan na itikapin na. Kurang nalasubwan nanjay anak ta. Sika ka din di sumarunong agkarga, Ara? Ay, haan pa'y manong Ramon. May kalima akpay lang itipila. O sige, urahin kan ading. Ha? Kat ada kanyam data manong mabayagan ka ano orayan nakpay lang. Arkilam nga minan ha. Sa anak magkiting agdardara sa ading. Iso nga ayos lang. Amom, ading Ara. Sumiksiksi ka man. Kimutong kamutan. Ha? Sa lakas idida mo ang nagkita ta. Nalukmag kayo di. Ngam ita, kimutong kamutan. Napintas gaan ti pamagim no nakutong ka. Ay, thank you manong Ramon. Ay, tinasayat. Hinta pa agmerinda bit. Pangururayan tayo ti pila. Katwan libre lakit di. Wen, siyak ti makaamukan ka, ading Ara. No kasta, nagbakasyon ka lang toy. Wen, makauma mo ti dya lugar mi. Makaboring ija. Eso nga, imaliwak sayak man pa. Kat imbag man ta ito'y lugar mi tinapili mga pagbakasyonan. Wen, da ulitag ko ditoy. Iso tinakigyanak. Kasta gayam. Adan samot asawa mo na ading. Amang ano ada makakita ka data ditoy. Kat ipulong data kadakwada. Ada kaliblib-in ko maupupayak. Apay, sadot ka di? Sadot no trabaho ti lalaki. Tila ang paggagatan na kat agluto, aginaw, agdalos, kan aglaba. Hana nga kaya ti trabaho iti construction. Anya, apay ngay. Wano talaga asadot. Hangko amo kastamat nga rod ti atap ko. Baka agpampambar lang. Sigurado tayo tading. Ay, narigat nga asawa ti sadot. Wan nga rod. Siyak nga rod agpaspasada kat iso na ti para balay. Ay, awa na. Kaasi ka lahang Ara. Agpanunot kan, tanas hapapay. Di kay sapay mo't nagkasar. Wan ataawan kwarta na nga busbusan mi nga agkasar. Kasano mat ngamin nga makakwarta kat hanmat nga makitagad. Iso nga kapilitan nga siyak ti manggad tap na da kwarta mi. Kaasi ka mo da Ara. Ay, no siyak ti maasawam. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ha? Ay,
Aywan, baro ka pa ano adan asawam. Baro akbayading. Diyak masarakan ti babaya para kanyak. Ngam ita nakita kan. Kasla kayat kun ti mga sawa. Iso na lang ta adamot din agtagikwagen ka. Ay, kwa. Mabalin ko mat nga si na anda jay. Ta, 1/4 lang ang tinabati nga panagayat ko kanya na tata. Ta naupayak nga perme. Tahan mat nga agtrabaho iti nadagsan. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Katuan, awan pa'y mat nang kasar kanya. Iso nga, mabalin pa'y. Ara, apay anak kami suot ka. Ada ka di problema? Wan, ada. Sikati problema. Ha? Apay ka di ara? Hangkan nga ayatan. Iso nga gawid ka ni Jabalayo. Ha? Apay ngay? Sorry nga talaga nga napukawan ti sigud nga panagayat ko kanyam. Iso nga agsinatalangan niya. Anya, apay ngay ara. Di kala na asyan kin ni Jerry. Sininaamatan nga awan gap-gapo na anak ko. At daga po na, nanang. Dakal ti makagapo. Anya ko ma, Sadot, han nga agtrabaho. nagagatmut ngagtrabaho dito'y balay. No ito'y balay, ngam no trabaho itirwar kat nagsadot. Awan ano kas jati pa kay asawak. Hanga dumuras ti biyag me. Kan adatap ko nga bakla da jay. Anya, pagkunaambang, Kasano kat han nga agtrabaho iti nadagsan. Trabaho ti babae iti kayat na, di bakla. anya, Han nga balay tahan kami mat nga nagkasar. Han nga narigat ti panagsinami. Agawit to ni lugar mi ara. Kasanon nga iti panagpasadak no pumanawtan ito'y. Agtagibalay ka lang nara. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ay na, imbag ka pa'y. Amom nga ibagati kasta. Wana. Tati babae para balay lang. Da kami alalaki tagtrabaho para iti pamilya. di kag dardara sudos ara. Nabiit kayo pa'y laanagam ambo itinubyaw. Ngam sumurot kan kuana. Nasingpat nga ron ni Ramon. Hanak ano nga pagtrabahoan. Agtagibalaya ka no laang nanang. Agpanunot ka kumaan na imbagan ako. Ay na, nakapanunot ako na nanang. Ni Ramon ti pakiasawaak. Isunto ti mga kasar kanyak nanang. Awanon, simurutan ni Ara iti baro anubyo na. Saan ngagpampanunot da diyang anak mo? Dila na asyan kini Jerry. Agsangsangit akas laubing nga pimanaw. Sapay sinusuon na piman, dagiti kawas na. Awan maaramidan tanasukir mo. Agasem mo ti bagbaga na ngay. Bakla ka no ni Jerry. Ay, tiyak amo iti dayjay nga anak ta. Sapay la tawan to ti pagbabawian na. Si kagayam, tiyagbalin niya ipagme. Ayun, kasingsin ko ni Ramon. Kastaya. Sapay ko tagpaot ti relasyon niyo iti kasingsin ko ipag. Ayun, sumurot ka kada kami, taintay agpasyar. Ha? Da kayo latan ipag. May kakidain, maburing ka dito'y balay da insan ko, no gigyan ka lang dito'y. Umay ka, tapno agaliwaksay ka, ipasyar ka dito'y lugar may. Ay, sige, mabiit lang nga ron taag sukatak. Ng mga laka iti kwarta tamangan numasyort to'y kwarta, kwan. Ha? Ay, sige, ipag. Ni, sugalan mat dato imbayan ta ipag. Wan, ipag. Pagpalabasan iti oras. Oh, manut binalon mo a kwarta. Ay, kwa, inalak amin dya intad ni Ramon nga kwarta me. 10,000. Yag mo tapagdubyan ta. Agbalin aba inti mail. Ha? Ngam, Di ka madanagan tapangabakak day taipag. Syakti makamaw. Nangipanami ti kwarta ko na. kwa, naipaabak may tisugal, Ramon. Anya? Nagrigrigatak na dyan kwarta? Ngam insugal mo lang? Umay ka man?
Abi naklay. Mapantay Jessilad. Talak amom didusam. Gapo iti narabid mo. Ha? Ay sus, apay kasta tilangam nga imayanak ko. Apay anagado ti kamuul tarupam. Naan ano ka? Mala sobra kaan. Ay, Hindi na nga ranak ni Ramon. Nakabasulak ngamin kanya na kastoy matante na ramid na. Naisugal ko ngamin di kwarta me. anya. Mabutang ako nga agsubli kanya na nanang. Isungasin ako ni Ramon.